Hello my guy, my name is Kevin Shumazino from Nyagatare. A few days ago I have uploaded the video to my YouTube channel which shows you how you can remove any password from all smartphones. So let me use Kinyarwanda. Noneho ubu ngarutse ngiye kubereka uburyo wakura iki kintu muri phone yawe waramutse uyiforomase kikazamo. Reka then iyi procedure tugezeho baratubwira ngo to continue setup connect to internet kugira ngo dukomeze biradusaba kumaza twakonectinga turakonecta rero binyuze mu buhe buryo. Uburyo bwa mbere si all wifi networks. Uburyo bwa kabiri use cellular network for setup. Hano ku buryo bwa mbere buri bukoreshe wifi runaka. Uburyo bwa kabiri buri bukoreshe data ziri muri no telefone ziri kuri simogard. Noneho twege dusuppose ko ino telefone nta data ziriho, twege ubwo tugiye gukoresha iki? Tugiye gukoresha wifi. Turakanda hano kuri wifi duhite duconnecta kankorekte we ino phone yo ndimo gukoresha. Telefone maze kuyiconnectinga urabona ko hajo Tecno Spark 2. Yino Tecno Spark 2 niyo ndimo gukoresha, ni ndi bukandeho haza guconnectinga. Bana kugira ngo nyiconnectinge baransoba network
tugeze mu nyihangano ho gato turasubira hano kuri share. Nitumara kugera kuri share turakanda kuri MMS tuhakande tuhagumizeho byibura nk'amasegonda 3. Barabona kano kantu gahise kazamo, turakanda kuri app info. Nitugera hano kuri app info turamanura turebe ahantu handitse ngo SMS app, tuhakanda. Nitumara kuhakanda turahita tujya ahantu handitse ngo opening links, turahita tuhakanda. Nitumara kuhakanda twe turishakira kuri YouTube niyo turi bukoreshe yonyine kugira ngo ibashe kutugeza kuri Chrome tuze gusacinga. Turaza gutya tuze kuri YouTube. Nitumara kugera kuri YouTube turahita dukanda ahangaha. Nitumara about murahabona. Ubundi dore ahangaha niho hahita hazamo linki y'ukuntu kuri bukande ugahita ugira gute, ugahita ubona Opera na Chrome. Noneho rero directly murabona ko iyi version ya yino Android na Android ya 7 ntacyo idufashijemo. Iyo bigeze ahangaha rero nta kindi kintu cyo dukora, tugiye gukoresha ubundi buryo bwose bushoboka. Dufate external disk turatu disk dutase memory card, dufate memory card tuyishyire mu yindi telefone twoherezeho. Ushaka wakoherezaho Chrome cyangwa se woherezaho iki Opera. Ariko kubera ko zino telefone iyo zigiye gusohoka mu Bushinwa zisohoka nta Opera irimo, twebwe turashaka memory card tuyishyire mu kandi ga telefone dukoresha Bluetooth twoherezeho Opera. Niturangiza kohereza Opera turite tuyizana muri no telefone, ibindi bikurikiraho nabyo ndaza kubibereka. Katuma dufata ka memory card gatoya tugashyira mu yindi telefone, nitumara kugashyira mu yindi telefone twoherezeho iyo APK cyangwa se iyo application ya Opera. Ubundi bindi nze kubibereka nyuma, katumanze dukora icyo gikorwa. Murabona hana abwiye ngo turashaka telefone gatoya ngo dushyiramo memory card ko duhita dukoresha indi telefone twoherezeho Opera. Tayari tumaze kubikora, noneho muhitamo kurikiza, tugiye kongera tugendane. Niturangiza turahita twongera tujye kuri ya emergency yacu, twongere dukande kuri emergency information inshuro 2. Dukande kuri tutiriwe tunahakana. Murabona ko turahita dukanda kuri kaga karamu kacu naberetse. Nitumara turahita tujya kuri contact n'umundi abantu twagize gute twabadinzanga, wenda katujye kuri Ange. Tujya kuri twa tudomo 3 tujye kuri share. None nitugera kuri share kugira ngo tuze kugera kuri memory card tuze kwestaramo ya Opera turahita twigira hehe kuri Zenda. Tujye kuri duse nk'abagasharinga hehe kuri Zenda. Murakubona ko Zenda tumaze kuyifungura. Turahita tujya kuri skip. Turasubira kuri twa tudomo 3 munyihanganire gato. Murabona ko tumaze gufungura Zenda yacu, murimo muragibona. Turahita dutambika hehe
turatambikisha utu tuntu tujye hano kuri fayiro. Nitugera kuri fayiro turajya kuri ya memory card yacu, dore ngiyi hejuru. Nitumara kuyikandaho tureta tujya hehe, ka kantu nakohereje hano kuri bit received tuhemeze. Murabibona yuko opera ari ngiyi nayohereje kuri memory card, tureta dukanda kuri hano opera. Murabona ko tugiye kuyesitaramo opera. Opera tugiye kuyesitaramo. Munyihanganire mirakora ndayikoresha yenda kugwa kubera ko iri kuri charge murabibona. Nindangiza nesitaremo opera yanjye, dutegereze gato. Murayibona imaze kwiyesitara nyine ya opera yacu tayari. Mwise mubona ahantu handitse iki, open. Ubwo tugiye ku openinga iki, tugiye ku openinga, turopeninga. Nitumara kuyopeninga tegerezeho gake processing. Okay, tayari ahangaho mu turagendana. Ubwo opera twamaze kuyigira gute, opera twamaze kuyopeninga. None ubwo twamaze kuyopeninga tugiye gushyiramo iki, ubundi uhita ujya hano kuri search, dore website ukoresha. Ubundi dore ngizi website ukoresha. Ubundi nk'ibisanzwe izi website ni ebyiri murazibona. Ubundi kuri Android zindi zose zikunda, ubundi izindi telefone atari wa X3 zikunda gukoresha ino vanrom.net. Ariko noneho iyi wa X3 yacu kugira ngo tuze gusetapinga tugomba gukoresha ino bita arbastars3d.net, ariyo iyi ngiyi. Buriya iyi ngiyi niyo turi buze gukoresha kugira ngo tuze gusetapinga iki, yino telefone yacu ya wa X3. Ubwo niyo tugiye gukoresha, tugiye kuyandika hehe, hano muri search.
kuri OOBE turahita dukanda ku yino ya gatatu tujya kuri try. Nitumara kugera kuri try tugiye murabona ko tukimara kuhakanda hese haza ngo ni bwa mbere turakanda kuri English. Nitumara kuhakanda haratazamo BIYY na A. Twebwe ibi byose turabyirengagiza tujye kuri Rwanda kuko nicyo gihugu cyacu. Muri make ni select your country. Turajya kuri Rwanda. Rwanda dore ngiye. Nimara kuyiselectinga murabona yuko bahise bavibura. Turahita tujya hano handitse gukomeza muri make. Direction ivuga gukomeza. Nitugera ahangaha bino turasa nk'ababyirengagiza twikomereza. Nibi ngibi nabyo turikomereza. Nitugera nahangaha naho turahirengagiza twikomereza. Nitugera nahangaha naho turahirengagiza twikomereza. Dutegerezeho gakeya. Dutegerezeho gake. Dutegerezeho gake. Nitugera ahangaha turase dukanda ahangaha. Murabona ko telefone yacu turakanda hano tureka application zose zaje. Murabona ko telefone yacu irakize. Mwabonye ko phone yacu yakize? Ubwo phone yacu igahita ikira. Phone irakize binyuze mu nzira mberetse. Dukurikije uko mubizi amazina yanjye banyita Kevin Ishimwe. Niga Rukomosopemu, mfite imyaka 18. Nge nta yindi nkunga nkwisabiye, nkwisoye kujya ukora subscribe aho bishoboka ugatera comment, like, mbese muri make ndabakunda cyane. Ntago maca kugira ngo abanyarwanda b'ishuti zanjye ngo nimba bahuye nka kano kabazo koroheje kutuntu mba nzi ngo wajye gutango 5,000, 3, 10, 20 uyanjye ndabafasha n'umutima wanjye ukunzwe nahawe na Nyagasani ugira ubuntu. Mwebwe mujye mukora subscribe na comment zanyu ho bikwiye. Ndabakunda cyane. Yari Kevin Ishimwe nkuko mubizi imperera Nyagatare. YouTube channel yanjye ni Udushya muri ICT. Murakoze cyane kandi ndabakunda.